Ndagusuje kandi ngo ikaze mu kiganiro cya kabiri cyo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Niba utumvise cyambere ndagusaba gusubira inyuma ukajya kucyumva kugira ngo tuze dukomeza kwana makuru yose kabisa naza kuza kugikuruza kuza kugucika kuko cyane cyane mu bikino. Ngushimiye cyane ko ngiye gufungura n'iki kiganiro uri umuntu ukomeye cyane kuri jewe. Ntabwo nza kuza gutinda mu bintu. Igihugu cya Qatar cyangwa se Qatar muri gone kugura ikipe ya Manchester United Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani akaba rero ngagiye kuza gukora bid ya kabiri yo kugura ikipe ya Manchester United nyuma biganiro byiza cyangwa se positive talks bajyanye n'ikipe ya Manchester masaha atambutse ko ku munsi w'ejo rero bari i Carrington rero nyuma y'ituwa bari bakoze i Manchester ku munsi w'ejo muri presentation rero ushaka kugura ikipe ya Manchester rero akaba bivuze kuza gutanga bid ya kabiri nyuma biganiro nyine byiza cyane ngo bajyanye n'ikipe ya Manchester United rero nyuma y'iko abari president bashe Jassim bin Hamad Al Thani ku munsi w'ejo I think ku munsi w'ejo ntabwo nababwiye nyine ntabwo nabonetse ni muri ya gahunda nyine banababwiye ariko nize ko mujye mubabarira ndabizi nyine ntabwo mwishimiye 100% ko ntari kuboneka cyane ariko still hari gihe ngombwa pe mujye mubyumva katwikomereze gatoya. Akaba rero ngo bivuga ko ngo ibiganiro bakoze ngo bafasha amasaha 10 baganira bari kuganira muri buri kimwe cyose ngo muri rusange basanze ibiganiro byagenze neza cyane kabisa. Sheikh Jassim rero ngo mu minsi 10 aribuze kuza gutanga bid ya kabiri nkuko byavuye mu biganiro bibigaragaza ariko ngo ntabwo birasobanura ko niba Reni Group ino bank y'abanyamerika rero ino processes ngiye kuza kuyikomeza cyangwa kwiha agaciro kabisa. Akaba rero bavuga ko by'ukuri ngo kujya kano kanya nyuma y'iko no bid ya kabiri ngo bitegereje kwibuze kuza guhabwa ikipe ya Manchester ku munsi w'ejo ku isaha 9 z'ijoro pito za mu gitondo nibwo ibiganiro byatangiye kabisa ari ya mu gihugu cy'Ubwongereza rero akaba rero abagabo bari barimo Shahbaz akaba ari umuyobozi w'ikigo cyitwa 92 Foundation ikigo cyashinzwe na Sheikh Jassim akaba ari umuyobozi wacyo kujya kano kanya agomba guhuza gukora takeover n'umugabo witwa ari muri gahunda yo kubasha kurya gukora takeover nyine n'uhagarariye Jassim ari kumwe n'umugabo witwa Fadi Bakhos bose bari kumwe rero akaba ari senior personal advisor ameze nyamabanga wihariye wa Sheikh nawe bango hari umugabo witwa Shahbaz ni umuyobozi w'ikigo cyitwa 92 Foundation cyashinzwe n'umugabo witwa Jassim ariko noneho akaza Fadi Bakhos uyu nguyu ni umunyamabanga wihariye cyangwa se niba namwita umujyanama wihariye kamwita umujyanama wihariye ni umujyanama wihariye wa Sheikh kuko yitwa senior personal advisor nanabwo ngo nigo ndaza kaze kareka no kujya umuntu kaze mu buzima bwawe ubona arenze nyine akajya guhita ibitekerezo muri buri kimwe cyose kabisa. Akaba rero abagabo uko babika umunsi w'ejo baje Manchester basanga Sam Powers umwe akaba ari umuyobozi wa Global Head of Technology Media and Telecoms muri Bank y'Abanyamerika ndetse na Yasil Shah uyu akaba ari managing director w'iyi company iri gufasha kugira ngo abana b'Abanyakatari bagwe n'ikipe ya Manchester United. Akaba rero uno muhuro wabo birumvikana huje abo muri Reni Group ndetse n'Abanyakatari bari bakoze processes yo kugira ngo reko no gahunda za neza cyane bakagaragaza investment bakora mu ikipe ya Manchester United kabisa nicyo byatanga. Bakarero baraje Carrington akaro byabereye ku munsi w'ejo bakubwira ko mu by'ukuri ko kujya kanga ibiganiro bajyanye ngo bagaragaje kimwe cyose bagaragaza financial kuko Abanyakatari bameze uburyo bakoramo ubucuruzi uburyo bakagura ikipe ya Manchester ndetse n'ibyo bagomba Famille Graza itari hari. Famille Graza ntabwo ari bishinzwe urumva kuko nyine bagomba Famille Graza yahaye akazi Reni Group niyo yari birimo. Sheikh Jassim nawe ntabwo ari ku munsi w'ejo ahubwo habaye ikintu cyo kubanga aratuma abandi baze kuza kugira icyo babikora kabisa. Akari mu biganiro byo kugura Manchester byari birimo ikipe mu kibuga yo yari iri kwandagaza ikipe ya Betis mu gihugu cy'Ubutaliyani plutôt mu gihugu cy'Espagne. Bakakubwira ko rero uyu munsi wa gatanu nibwo Jim Ratcliffe nawe ari buze kuza kugira ibiganiro birofficiel n'ikipe ya Manchester United kuri munsi wa gatanu. Ku munsi w'ejo kwa kane habaje Abanyakatari uyu munsi wa gatanu araza kuza kujyaho umugabo witwa Jim Ratcliffe umuyobozi wa Ineos baza kuza kuganira gahunda zizagenda neza cyane kabisa. Akaba ari gahunda za Ratcliffe akaba afite ikizere cyuko we n'equipe baza kuza kuganira bakana ibyo bakomeka ino equipe ya Manchester United kugira ngo ariko bayigura kabisa. Ariko gahunda za kujya kano kanya ari nabyo biza kuza guta mpuza n'inkuru na I think never kuri radio ku munsi w'ejo babwira ko UEFA Alexander Seferi yaba yemeye ko cyangwa se gushyira itegeko ryemeza ko amakipe afite ubuyobozi bumwe ashaka ko yahura mu mikino ya UEFA ntihagire ikibazo kimwe cyabwo ni kwa kuri nyine ibingibi bishobora kuba byaraje kugira ngo b'Abanyakatari bagura Manchester bitaza kuza kuba bibi cyane ko abanyabwenge kurumaze kujya kano kanya. Isi na amafaranga dufite amafaranga kwa tako isi na amafaranga kabisa. Akaba ari kugana zihagaze rero kandi muri Manchester umugabo witwa Paul Scholes agaragaza ko Manchester United ikwiriye gusinyisha umugabo witwa Lautaro Martinez
So ono mugabo rero twa Paul Scholes akagaragaza Lautaro Martinez nk'umugabo Manchester ikwiye kuba yasinja kabisa ngo afitinga mu bintu bya Erik ten Hag ngwe abona yaba bibe mwiza kurenza Victor Osimhen. Old Trafford no muri jandere wabo rero bakaba ngo batekereza ko ngo Harry Kane ngo gusosoka muri Spurs bizagorana cyane ngo rero ngaramutse adasose rwose ngo byaba byiza cyane ndamutse bazanyira Lautaro Martinez kapiteni w'ikipe Inter 2023 kuko nyine munyezamu wabo kapiteni wa Samir Handanovic ari gukoresha cyane kabisa. Red Devils no mugabo rero akagaragaza ko ngo Victor Osimhen ruteza mu ikipe ya Napoli ishati yakoze kamubwiza kuri nk'abantu bamwe baravuze nk'ikiganiro ku munsi w'ejo nk'ibingi rwose bamwe barabyumvise cyane urumva nguro teza mu kipe ya Napoli ngo gufitinga muri iyi style Erik ten Hag ngo byagwana cyane ngari mpamvu ngo bakwiye gutekereza rero kuri Lautaro Martinez yaganaga yari kuri BT Sports yavuze ngo sinigeze ko Kane ashaka kuzasoka mu kipe ya Tottenham Hotspur biragoye cyane kuba babasha kudiringa na Daniel Viko agweze no mukini ati kandi kinekeza ko Victor Osimhen ni umukini mwiza atari kumbyukuri nekeza ko yafitinga cyangwa se yakisanga mu bintu bya Chelsea kina muri Manchester nekeza ko Lautaro Martinez w'ikipe ya Inter Domira ari abasha gufitinga mu style y'umuvandimwe witwa Erik ten Hag ekipe ya Manchester United kabisa akari magambo atangaje rero se mbona namwe yafitingamo ubwo namwe baza kuza kutubwira uko gahunda zagaze kujya kano kanya niba ubona koko Lautaro Martinez Manchester mwamitamo gutwara Victor Osimhen ubwo muraza kuza kumbwira ko bimeze ariko byose birashoboka cyane muri style y'umutoza witwa Erik ten Hag ekipe ya Manchester United kabisa. Mukanya gato rero nagarutse mu kiganiro cyatambutse ndegurika kuri Robert Van Persie ibintu nkubwira gato nyine mu kiganiro ajyanye na Erik ten Hag ariko still ntibikuraho ko none hari ibindi bintu byinshi atubwiye garutse no kumuvana witwa Alejandro Garnacho mugaragaza nk'umukinnyi mu by'ukuri ngo ku myaka ye ngo afite impano idasanzwe cyane kabisa kugeza ava mu kintu gitangaza cyane uno musore ngo akashaka kuzatwara ekipe ya Manchester mu gihe kiri imbere kabisa. Garnacho ku myaka 14 y'amavuko yagize akazo k'imvune mu kagomba mari ntiyagari kuboneka muri iyi minsi akaba rero ubwo yaganiraga n'itangazamakuru n'umugabo ku myaka 39 yashinye Garnacho kukaza kumeje ku equipe ya Manchester yatangiye avuga Garnacho niyo mukinnyi nkunda guhanga amaso cyane muri Manchester ati urabiza cyane muto cyane ari very talented afite impano idasanzwe atakorebye uburyo ahandoringa situations zikomeye cyane uburyo ahandoringa pressure uburyo akre uburyo gukora ibitego ku myaka nk'iri ati n'ikintu kidasanzwe cyane kabisa. Akaba rero n'umupetwa Garnacho yaragize ikibazo cy'imvune nawo ntaho hari kujya kano kanya akaba rero yarajorinze abagabo barimo nk'aba Christian Eriksen mu kintu badahari rero bikarebe bije nyuma yuko Van Persie accompagne Erik ten Hag nka prime minister after receiving a master class of art of management arumva amufata nka prime minister ngo ni nka premier minister rero nyuma gukora akazi gakomeye cyane kabisa ko kongera kugaruka ikipe ya Manchester yataje batika mubwiza kuri ati mena mbere mpura na Erik ten Hag mu buryo bw'ibyo bitambutse ati narahanga nanjye urumva akaba rero ati ishura mbere mu nyine mbonye ko ari umuntu ufunguye cyane dusharinga experience turaganira cyane anyereka ko yanamfasha kabisa nk'umuntu ushaka kwinjira muri career gutoza cyane ati nanjye ndacyari mutoza cyane muto kujya kano kanya nibwo ndacyari bimeze nk'umuntu uri mu minsi yanjye nyine meze nkaho nkiri umukinnyi atakorekeza ko byuko afite byinshi azamfasha n'umugabo witwa Erik ten Hag rero uri gutoza ikipe ya Manchester United yavuze ibintu byinshi cyane kabisa ariko nabwo ibintu ishaka kunjyana kandi kundi muri Manchester nyine nshaka guhindura nkajya n'ahandi nkajya kuganiriza abanyarwanda no mu yindi mikino ko cyase mu yandi mikoro bimeze ku mugoroba imikino yindi yari hari yabaye ku mugoroba Jose Mourinho yakomeje by the way yakomeje ku mugoroba banganje na Sociedad biza kubusa kandi match bazo bari batsinze tegura kubusa mu mikino ya Europa League Jose Mourinho akabagaze guma cyane kabisa akorwa gahunda zemeza ashaka kwezi ikindi gikombe cya kabiri ni mubi cyane nacyo bahezo ngo n'umugome Juventus nayo yakomeza ko yatsinze ikipe ya Freiburg 2 kubusa mu gihe match banza bari batsinze ikipe kubusa abwo no ntago nza kuza gutina mu ibyo bintu cyane ahubwo kuri Manchester kandi akubwiraho kandi mu bakiri batekereza ko bashaka kuzazana barimo na Randal Colomwani baramutekereza cyane nk'umuntu ushaka kuzaza i Manchester akaza kuza gutanga umusaruro n'umugabo rero w'umufaransa ukina ikipe ya Eintracht Frankfurt urumva yagaraguye cyane kabisa akaba rero ngo ashaka kuza muri equipe ya Manchester cyangwa Manchester kari gutekereza kwa yazana uyu muvandimwe akaza kwifasha kabisa yani guhanga amaso kare ko bizagenda kuko bishoboka ko hari ikintu kinini babona yabafasha akaba rero ndari kurumani n'umusore mu Faransa gahunda ze kujya kano kanya ngo muri equipe ya Eintracht Frankfurt ngo ntago batekereza kare mukinyi uri buze kuza kuhaguma ari mpamvu batangiye gutekereza ko ari buze kuza gusoka Manchester rero ikintu yitezamo kujya kano kanya mu kanya gato cyane nkubwiye amagambo Paul Scholes agaragaza umuhungu witwa Lautaro Martinez biteza mu equipe Inter Domira ko yafitinga neza cyane ibintu bya Manchester United ubure no kwibaza niba koko n'uyungu yabizamo gusa n'upete kimuto cyane mu Faransa abantu bajya mwibuka cyane mu gikombe cy'isi kuri finale hasiga amasegonda 13 yari afite urushobozi rwo gurisha igikombe cy'isi cy'ipe y'u Faransa ko nibaza kuza kumuhira kabisa akaba ari nayo ngari kuri Dars equipe ya Manchester no petit twa Randal Colomwani rero ngo bikaba byakomeje kuzamuka cyane bakakuka ko ngo miliyoni 5 y'amapound ngo niyo ngo ikipe ya Manchester atanga kugira ngo yabona unumva rimwe rero in case baba byabigaragaye ko babuze
witwa Harry Kane nuko yanga amaso tukareba uko bizakomeza kugenda bikurikiranwa cyane. Mani makuru kana komeje kuvugwa cyane mu cyo gitondo Dele Alli umusore umwongereza cyane ukina mu gihugu cya Turkiya muri equipe ya Besiktas bakaba yamaze kuza guhanwa n'umutoza w'ino equipe kabisa, akaba rero yamaze kumbwa ko agomba kuzajya yera match zose z'iyi equipe hanze y'ikibuga kuko atazajya kuza kugaruka mu kibuga cye kurinda ino sezo irangiye kabisa. Akaba rero Dele Alli yamaze kubwirwa n'uyu mutoza ko sezo yarangiye muri equipe bigendanye na discipline itari kugenda neza cyane se na performance yiwe. Akaba rero ari umusore wajoined equipe mu gihugu cya Turkiya mu equipe ya Everton aho yagiye nk'inizanyo akaba amaze gukina match zijya kuri 15 rero no mukapo wigize ku mukino mu cyane equipe ya Tottenham Hotspur. Akaba rero ngo yisanze match agomba gukina ikipe ya ngo ntageze kuza kuboneka kuri match ze muri ya Ankara Gucu ndetse na Istanbul Basahel muri kuno kwezi rero bigereye ko umutoza amaze gufata icyemezo bakakubwira ko rwose ngatazanagaruka mu kibuga kiwe ngo kubyamaze kurangira kabisa kuko ngo ntago umubano wabo ukomeje kumererwa neza cyane kabisa. Akagaragaza ko rero urumva ngo n'umuvandimwe witwa Dele Alli akomeje kunanirana cyane. Akaba rero sezo yamaze kurangira mu gihugu cy'Ubutaliyani mu gihugu cya Turkiya no mu Bwongereza aranza abayimfabusa kabisa discipline iranze ntago nzakoza kubitindaho. Julian Alvarez umushahara wakubye kabiri kugira ngo yongere basezerano mu equipe ya Man City yabwaga inota 50 y'amapound uyu munsi akaba agiye gushyira kuri inota miliyoni 100 puto kuri inota 100 y'amapound kugira ngo abe yakongera amasezerano rero umusore munya Argentine rero wajoined equipe ya Man City misama itambutse ariko uburyo yakinye bikaba byarabaye impressionné cyane. Akaba rero yaje no gutwara igikombe cy'isi nabyize muri bikomeye cyane nabe rero akaba rero ngo n'umugabo agomba kujya gutya agashyira umukono ku masezerano igihe kirekire nibura agomba kurangira muri 2028. Akarumpeti waje avuye mu equipe ya River Plate mu gihugu cya Argentine wabo kabisa ku myaka ya 23 y'amavuko yaceje ubundi muri sama ya 2022 ubu tuvugana akamaze gutsinda ibitego 10 muri equipe ya Man City mu mikino 33 amaze gukina n'ubwo iminota cyane mike cyane ariko ibitego biragaragara ko abibona kabisa. Akaba rero ari bize kuza guhabwa cyase yamaze kugaragaza rero ako yongera amasezerano agomba kumugeza mu 2028 nyuma y'iko rero yabwaga inota 50 y'amapound umunsi akagiye guhabwa inota 100 y'amapound kabisa ameze neza cyane yari afite yagombaga kurangira mu 2027 mane mugambo bongeyeho umwaka umwe kubera ikize bongeyeho umwaka umwe wonyine ni imyaka 5 bashaka gusinya yabanza umwaka babona aho ikintu kinini uzawufasha. Yavuze byinshi amaze gushyira umukono ku masezerano rero n'umugabo yavuze ati ndi proud cyane kuba yabangiye n'umuryango wanjye turi muri equipe kabisa ati ni equipe dukunda cyane ni equipe dufite ikize kubizagenda neza cyane kabisa yagandaga n'ibyo equipe ya Man City ati rero ati twishimiye cyane sezo yacu ya mbere twagize ahangaha atari nziza kandi bize ko dushaka gukora byinshi byisumbuye muri equipe ya Man City ati kujya byose bigiye ku murongo ati ndashaka gushimira umutoza wanjye ndetse n'abatoza bose buri wese muri equipe ya Man City kubyo twagize ahangaha ati ni ibintu byiza cyane ko nongeye kuba nongera amasezerano muri equipe ya Man City byatanga n'ikizere cyane bigaragaza ko nyuma Blue Talent umwana ashaka kuzagera akagafata byose nuko zatubanga amaso tukareba. Hanyuma kugira ngo iki kiganiro kibashe kukugeraho neza cyane byagizwe mu ruhare na Bismart Rwanda. Bismart Rwanda iduka ryiza cyane bari gufitiye imyambaro myiza cyane abashaka imyambaro yo gukora na sport amajezi meza cyane agizwe kabisa y'amakipe akomeye ku mugani burayi yakomeye yose kabisa. Ushaka jezi original apana zazo usanga bapapira n'iki byose za fake zangwa z'amafuti ndakubwiza ukuri jya muri Bismart Rwanda. Bismart Rwanda sibyo byo inagufite ko ina makota ateye ubwoba y'amasirimu meza cyane amakota ava muri za Turukiya amakota ava mu Butaliyani yayandujyana mu bukwe yayandujyana mu nama nono amashata agizweho amadebana kwakira kitu mu byukuri ndakubwiza ukuri korana na Bismart Rwanda ubundi bigufasha mu gweze byose wakifuza. Ibaza umuntu kugira amakote umuntu agufata akaguhereza jezi wifuza zose kandi ku mafaranga make cyane. Mbabwiza ukuri abanyarwandakazi mu nkuke kano kanya Bismart Rwanda mbahaye rinye y'ahantu wakuri inkweto nziza zigizwe zo kwambara ku makote amashati y'amusirimu n'ukuri kw'Imana umenye ko nicyo gisubizo cyonyo gihari cyatuma umuntu abasha kwambara akaberwa yaba jezi nziza yaba n'amakote yo gukodesha yo kugura byose muri Bismart Rwanda. Bakora hehe? Bakuranga mu mujyi kuri munsi gato ya Centenary House ushaka kwinjira munsi ya Centenary House cyangwa kwinjira ku marembo arebana ni posta andi bacuruza amatelefone ubundi gahunda zikaba zagenda neza cyane muri Bismart Rwanda. Fata telefone hamagare 0781464892 cyangwa 0787221288 Bismart Rwanda bakwatsi. Hanyuma rero transferi nshaka tuza kuza guhanga amaso nshaka nzisorizeho ngiye kukubwira transferi zijya ku 8 nshaka tuzahanga amaso uko zishaka kuza kubaza muri sama niba yenda tekana bifite ikigano cyazo nkazivuga zonyine kugira ngo nzirambuye neza ariko rem trial reka tuyute mwana nza kuza kwitina mu cyane n'abakinyi
bivuga ko ashaka gusohoka mu equipe yabo ndetse no mu equipe ashaka kuba bakekezamo. Harry Kane nubwo Spurs ishaka kumugumana cyane bikomeje kubihuriza cyane ntabwo akemeza kazagumijana kwijana cyangwa se ngo yasohoka ko umusozi gaje umwaka ku masezerano ye nibyanga kongera amasezerano Daniel bashaka kuzafuruse ko atandukana n'umuvandimwe. Amakipe abiri bivuga ko ashaka kwatwa kapiteni w'Abongereza arimo Manchester United n'ikipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage. Akaba kujya kano kanya Spurs arimo kujya kano kanya Harry Kane ubwo ashaka kujya mu equipe mu myaka ibitambutse. Daniel yifuje miliyoni 150 y'amapaundi City yanga kuyatanga n'umukapure kujya kano kanya akaba atari kuzoka mu equipe ya Tottenham Hotspur. Manchester rero ikamutekereza nk'umukino ushaka kwabazana ku myaka 29 y'amavuko niwe first target ya Erik ten Hag umutoza w'ino equipe, ariko none agomba kuza kumurwana equipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage kugira ngo aze kuza kwishaka umwe uri buze kuza gutwara uyu muvandimwe kabisa. Akari kujya Old Trafford ngo byamwera byiza cyane nkuko Alan Shearer abigaragaza ngo kuba ngo yarabaye top scorer w'ibihe byose equipe ya Tottenham Hotspur ngo nta kindi kintu asigaje kuba yakora kujya kano kanya. Akaba rero ngo kugira ngo komeze gukora gahigome champion y'Abongereza ngakwiye ko yahaguma ntagira ndano yerekeza kugira ngo ataza kujya mu gihugu cy'Ubudage ku kanyenyeri bagashyizemo kugira ngo umunga agume wabo. Akaba rivuga ko by'ukuri kugira ngo akomeze gutsinda n'ibindi bitego byinshi muri champion y'Abongereza muri hano akwiriye kuguma. Ubu ni Harry Kane avuga amakipe abiri muri Nasa tugomba gutegeka tukareba ko aribuze kuza gusohoka akagenda. Uri mukinnyi ni Victor Osimhen w'ikipe ya Napoli mu gihugu cy'Ubutaliyani uruteza mu mutoya cyane kabisa na Manchester itekeza nyuma ya Harry Kane nubwo mu kanya gatoya twabonye ko ngo byabera byiza Manchester musezanye wambone ngo muri equipe ya Inter de Milan aho kuzana n'umusore muri equipe ya Napoli. Gusa ko reka ko nyine mavuko rero Victor Osimhen umaze gutsinda igitego 19 byonyine muri Serie A yonyine muri sezo kabisa 19 amaze kubimaramo ku buryo aribuze kuza gutwara n'igikombe cyitwa Capocanoriere Golden Boot y'Abataliyani niko bayita uko muri Espagne bayita za Pichichi niyo urumva mu Bataliyani bayita Capocanoriere urumva. Akaba rero amakipe agira kurana bivuga ko yose ngo azashaka imwe yerekezamo hagati ya Arsenal, Chelsea, Manchester United n'ikipe ya Paris Saint-Germain ari we wamuhitiramo kujya heyo n'umugabo witwa Victor Osimhen. Ngo ano makipe rero agomba kuzishaka imwe izatwara numva nimwe. Companies za performance muri no season n'uwitwa Harry Kane zigaragaza ko Victor Osimhen ari hejuru cyane kuko ngo abahagaze ku mpuzandengo yo gutsinda ibitego nibura amakrosi nyine ushaka gutera umukino muri match 22 amaze gukina ku mpuzandengo 0.80 bya cross ukoze azibyaza umusaruro mu gihe Harry Kane abyaza umusaruro impuzandengo ya cross zingana 0.53 kandi mu mikino 27 kabisa. Companies zikagaragaza ko n'umusore w'umunyanigeriya ahagaze bwuma cyane rero ano makipe kandi yose aramwifuza ariko nyuma yo muhitiramo hagati ya Chelsea n'ikipe ya PSG azashaka imwajyamo ariko by'umwihariko ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ufaransa. Impamvu naza kuza gusobanura nyuma ndi kwihuta cyane mu kiganiro. Undi yitwa Goncalo Ramos umusore w'ikipe ya Benfica amakuru tubwira ko ikipe ziri Manchester United, Newcastle n'ikipe ya PSG nizo zitekereza n'umusore rero w'umunya Portugal ku myaka 21 y'amavuko wasimuraga Cristiano agakora gashya mu gikombe cy'isi. Mario Kart katsinze ikipe y'igihugu y'Abasuwisi rero mu gikombe cy'isi ku myaka 23 y'amavuko rero apito ku myaka ye 21 y'amavuko amaze gutsinda 23 mu mikino 55 mu mashanwa amaze gukina kujya kano kanya ikipe mu gihugu cya Portugal akamaze gutsinda ibitego 15 rero bituma rero aba top scorer wena mugenzi witwa Joe Mario ukinana muri equipe Benfica rero bakabakomeje kwitwenza cyane kabisa. Benfica ikakubwira ko kugira ngo azasohoke bizasaba ikipe izazana miliyoni 100 niwe wazemera ko batandukana n'uyu muvandimwe rero. Manchester United n'ikipe ya Newcastle konya Paris Saint-Germain zose rero ziri mu kipe bivuga ko ashaka yakifuza uyu muvandimwe. Undi mukinnyi we bisa n'ibyamaze kurangira twa Christopher Nkunku Minosama nyine ntabwo ari officiel ariko biragaragara ko byamaze kurangira kuko ikipe ya Chelsea yamaze kwemerera ikipe ya RB Leipzig kizisha miliyoni 53 y'amapaundi iri muri rizi close ino season imaze kurangira kabisa ku buryo nta nubwo ari byinshi namuvugaho guza Nkunku ino season Numva ino sezo akamaze gutsinda igitego 17 mu mikino 27 amaze gukina kujya kano kanya harimo 12 yatsinze muri champion mu gihugu cy'Ubutaliyani. Akaba rero umwaka ushize yaratsinze 35 amashanwa yose atandukanye ariko tuvugana akaba amaze kujya ku igitego 17 nubwo imvune zagiye zitamworohera na gatoya tuvugana akaba afite imvune rero muri ligama iribuze kuza gutuma atagaragara atanagaragara muri equipe y'igihugu y'Abafaransa hamagaye kabisa. Kunku rero akaza joining ikipe ya Chelsea rero akongera gusoza mu busatizi nuko yangamo tukareba uko bizagenda. Jonathan David ni umusore w'ikipe iri mu gihugu cy'Ubufaransa no mu Canada rero munya Canada avuga amakipe menshi atandukanye avuga Arsenal, Aston Villa, Manchester United, Newcastle equipe ya Tottenham Hotspur. Akaba Jonathan David ndenge mu bakinnyi bakomeje kwitwaza cyane mu gihugu cy'Ubufaransa n'ibitego 19 amaze kujya kano kanya kabisa. Akaba rero ngari guhangana bikomeye cyane n'ubwo Kylian Mbappé equipe ya Paris Saint-Germain. David rero ejo bundi bakina ikipe ya Olympique Lyon akaba yatsinze hat-trick ameze neza cyane kumwe akakujya Tottenham avuko rero akakubwira ko niyo mukinnyi warire watambutse kuri Eden Hazard mu top scorer b'ikinyejana cyase muri kino kinyejana turimo umukinnyi wari watsindiye ibitego byinshi Eden Hazard n'umugabo witwa Jonathan David akaba rero yarakuyeho kano gahe kuko amaze kwitsinda ibitego bya 52 byose kabisa. Kuko rero
David yize kubwira Fabrizio Romano yavuze ngo icyo ndi kubona kujya kano kanya nuko ndi kurwana no gushaka uburyo nkomeza gufasha ikipe yanjye kugira ngo dore twazaza mu ikipe ya mbere ati nicyo kintu mpanganye nacyo cyane ahari ibindi byo ntabitekerezo butaha akaba ni ruteza mutwe gutekereza kugira ngo turi ukuntu bizagenda hari Florent Balogun ikipe ya Arsenal n'umusore tijwe muri ikipe yaremeze mu gihugu cy'u Faransa ariko performance akomeje kujya mu gihugu cy'u Faransa yakomeje gutuma na ikipe menshi mwifuza n'ikipe iri mu gihugu cya Peter n'ikipe ya AC Milan mu gihugu cy'u Butaliyani iri kumutekereza cyane kabisa n'umusore umaze gutsinda igitego 13 rero muri ikipe ya Rennes mu gihugu cy'u Faransa rero akaba akomeje guhagarara bwuma cyane kabisa we n'uwitwa Mbappé n'uwitwa Jonathan David nibo bayoboye abandi bose bari gutsinda igitego mu gihugu cy'u Faransa kabisa kumenya ko kugira ngo y'amavuko rero ari gutekerezwa rero nk'indi option nanone itekerezwa muri equipe ya AC Milan mu gihe baba babuze n'utazamu akaba rero bazana numva ari witwa Florent Balogun kabisa gano zikaba zagenda neza cyane undi ni Randa ariko mu hande bigarutse no mu equipe ya Eintracht Frankfurt uretse Manchester United indi equipe bivuga ko mushaka equipe ya Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudage ikaba gutekereza ko umusore mu Faransa ugiye mutoya cyane ku buryo bamutwara muri equipe ya Bayern Munich bikaba zikaba zagenda neza cyane hanyuma hari kaza witwa Marcus Thuram uyu nguyu rero akaba ari mu equipe ya Borussia Mönchengladbach hari amakipe menshi mwifuza ajya nko kuri 5 gutyo cyangwa ne hari ikipe ya Arsenal ikipe ya Chelsea Manchester United Newcastle ikipe ya Tottenham Hotspur zivuga kuri ruteza mitwa Marcus Thuram ikipe ya Borussia Mönchengladbach bivuze kuza kuba ari free agent nkuko yabyifuzaga rero kubera ko kwentana amavuko rero ni papa wa Lilian Thuram watwaye igikombe cy'isi mu 1998 winaweza kuza kuzitwara ejo bundi kabisa bari kwa bakozaga nk'umuryango akaruko gano zagaze kugira kano kanya kuri bano bagabo rero ninde uri buze kuza kugira ikipe ahindura mu gusa Thuram ino sezo akaba amaze gutsinda igitego 10 mu mikino 25 ntago ari cyane kabisa no mu kapo rero akaba nanone ari kugano zagaze gusa muri rusange imikino amaze gukina ikipe ya Borussia Mönchengladbach ntago amaze gutsinda byinshi par rapport n'imikino amaze gukina ko mu mikino 27 amaze gutsinda 22 bivuze ngo sezo kumugurisha ni ingiyi ya nyuma ari mpamvu yanze no kongera amasezerano ndabashimiye cyane bifije kugira umunsi mwiza cyane mwuka byara ndifuza gukomezanya namwe ariko amnashaka ko nyuma y'iki kiganiro ndibuza kongera kuboneka ndiseguye kandi basabye n'imbabazi vraiment nabibasobanuye n'ubwo mbisubiremo vraiment nakifuza ko namwe cyane ariko ikintu kitwa nyine ubuzima bugiye budukubita mu buryo butandukanye cyane ni ukuri nisanze ndi gukora courses zimfata umwanya wene niba mbibabwira so siba bibareba ariko mbibabwira kugira ngo basi mwumve ko ntaguma nashatse kwaterana ku bushake bwanjye mwakoze cyane mukomeze kugira byiza cyane niba inkunde murabona ngarutse nimba ntagarutse mbaye mbasabye imbabazi mukomeze kugirirwa na gahunda zose muri muzo uyu munsi